Эфирде заман декабрнан 27-сі Қарамышғалынан 1399 күні студияда мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Яйнымызны ажеле хаберден башлайық. Едік қою районынан 700-ка койынды ешғалшылерінің полис хадимлері қырымтатарларының евлеріне кіріп, инсанларының пармақ ізлерін ала екенлер. Бұне бәрі Бұтны Дүния Қырымтатар Конгрессінің президент Муавина Ленур Ислямов ве Украина информацион сиясетін азерінің бірінші Муавина Еміне Джеппарнен олған алақаларыны білмеге тырыша екенлер. Бұны құрылтайының Сайлав комиссиясының рейсі Заир Смедляев білдірді. Очень большая группа представителей силовых структур отрабатывает в селе 700 Калининского района, ходят по домам, расспрашивают людей о том, знакомы вы с Ленуром Ислямовым или нет, знакомы вы с именем суда, пытаются там снимать отпечатки пальцев, кто не отказывается, они снимают, кто отказывается, говорят, что мы вас вывезем там в отделении полиции, там вам будет хуже. Кому-то говорят, что мы вас приносим по повестке, вы все равно дадите. Никто не дадите ни документов, ни обвинений, ничего такого. Асан Чапухны аляда қасақынеге кечірмегенлер бұны адвокаты Айдар Азаматов айтты. О бүгін СИЗОға барып асанағанен қорышып болған. Адвокаттың сөздеріне көре Асан Чапухның сағлығы пек эйлешмеген микроинсульт ақыбетлері еп дойылады. Оңа тек яқынлары берген илячыларына бере екенлер. Он сказал, что да, немного мне легче, но вот левая нога у него, он имеет там проблемы есть с ногой. Рука левая, она вот, говорит, уменьшается, то есть идет эффект вот этого дыхания, понимаю. Я, кстати говоря, когда сегодня к нему шел, я общался с сотрудниками медицинской части СИЗО, и они мне еще раз уже так вот уверили, заверили и обещали, что завтра Асана Чапуха вывезут в районе 11 часов, как он мне пояснил, в больницу на комиссию из врачей, которая должна будет его осмотреть. Асан Чапухны ноябрьнің сонында яқалаған 4 қырымтатарындан бірі оладыр. Оларына түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар. Асан Чапух СИЗОда 2 кере açlıq elan etті. Чейгозве Умеровнан имайысы Путиннан мемориетіне қаршы махкемеде дава башлатты. Адвокат Николай Полозов Меджлис рейсінен муавинлері анги бұйрық адисасында азат етілгенні айдылытмаға талап еті. Русия адвокаты ве Қырымлы Зенаддашы Эдем Семедляев бұл меселеде Русия президентінің мемориетіне мұражат еткен еділер. Ләкин бұл мәлімат гізлі деп жауап берілді. Полозов бұл Русия найсасына зыт келедеді. Подал сегодня 2 административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных, содержащихся в указе, незаконным. И, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. Принимать решение, в результате которого администрация президента проиграет крымским татарам, на это суд российский пойти не может. Но для нас это будет тоже позитивный исход, потому что в случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд, и впоследствии мы сможем обратиться в ЕСПЧ. Меджлис рейсін Муавин Ақтайым Чейгоз айтқанына көре Русия махкемесі адалетлі қарар шығарajağına умут етмей. Рус махкемесінде халқара махкемесіне мұражат етмек үшін керекли весиқалар олсын деп дава башлатқанлар. Это первые шаги, которые, получив какие бы хоть ответы, в основном, скорее всего, это будут отказы, обратиться в международные суды и потом подать иски на противозаконные действия России. Ишғалшылар Меджлис рейсінен Муавинлері Ильмі Умеров Ақтайым Чейгозна октябрінің сонында Түркияге теслим етті. Чейгоз 2014 февралынан 26-сында Украина топырақ бұтынлігіне қол тұтып митингінде олған қалыбалықларынан тешкіл етілмесінде қабатланып, 8 ел хапыз жезасы берілген еді. Она Ильмі Умеров есе Русия топырақ бұтынлігіні бозмасында қабатланып, 2 ел яшав тарзы колониясына үкім етілген еді.
Владимир Балухны махкемеден хастаханеге алып кеттілер. Ақшиық районының Ишғалжы махкемесінде о ярамады. Әжілі ярдым арабасы 2 кере чағырылды. Кечкен сені Владимир Балухның евінде тінтув кечірілген еді. ФСБ 90 патрон ве патлав алеті тапылғанны білдірді. Аманыман о 1 ел СИЗОда ятты. Декабрның бұрынденесе евапсыны кечірілді. Балухның имайысы ве аққорчалайжылар оңа қаршы репрессияларының себебі евінде асқан Украина байрағы олғандыр деп түшіне. 10 рубль адлы Қырым марафоны тарқалы. Аққорчалайжылар бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне берілген пара жезаларына одемек үшін флешмоб илан етті. Ярмада сакинлері ве дүнияның фарқлы көшілерінде яшаған инсанларына Крымский марафон язысынен, хэштегінен ресімлеріні пайлашмаға чағыралар. Бір кішілік наразылыққа шыққан Қырым татарларының пара жезалары umumen аман-аман 1 миллион рублеге етті. 75 кіші пара жезасыны алды да 5 инсанның махкемесі январь айында олacak. Октябрның 14-інде 100-ден зияде Қырым татары ишғалжылерінің япқанына қаршы бір кішілік наразылықларға шыққан еді. Ләкин оларны бір акцияда иштирак етмесінде қабатлайлар. Татар жемат эрбабы Рафис Кашапов азатлыққа шықты. О Русияде топырақ бұтылығыны бозмаға чағыруф япқанда қабатланып, маким етілген илкішідір. Рафис Кашапов 2014 сенесі декабрь айында апске алынған еді. Бұның себебі иштимай ағыларда пайлашқанлары олды. О Қырымны ишғал алтындаки топырақ оларақ адыландырып, Украина ве түрік дүниясы қоршаламаға чағырған еді. 2015 сенесі сентябрінің 15-інде Кашапов 3 жылға үкім етілген еді. Русияле сыңырында ату аланында олған вақтын же сыңыр ве Қырым еле мемори сыңырында биометрик назарет чалышы башлайжақ. Январның бірінден о ади режимде чалышы жақтыр. Украина сыңыр қызметінде айтқанларына көре Қырымлылар пармақ қызлеріні бермемек керек, чүнки олар Украина ватандашы ола. Биометрик незаретні четел ватандашлары кечмелі. Олар арасында Русиялер ве да 70 мемлекет ватандашлары бар. Громадяни 71 країни, ті, з яких потенційно може виходити небезпека з тих чи інших причин для громадян України, вони будуть здавати біометричні дані, а саме відбитки пальців, під час перетину кордону України на в'їзд. Ці 71 країна сюди входить в тому числі і Російська Федерація. З 1 січня ця складова, мається на увазі біометрична складова загальної системи, вона розпочне свою роботу в 157 основних наших пунктах пропуску. Москвада инсанлар Русия сияси мабуслеріне қол тұтмақ үшін наразылық акциясына шықты. Мерасим сияси репрессиялар құрбанларына бағышланып қойылған абиде янында өткерілді. Акцияны протестная Москва рекетінің фааллері тешкіл етті. Полиция есе наразылық акциясы қанунсыз кібі танып инсанларына қовды. Митинг вообще неправда. Митинг никто не собирался устраивать. Такого слова никто не произносил. Мы не получили однозначного согласования, поэтому мы посоветовались и решили все-таки выйти сюда, провести пикет. Дальше уже вступают в действие механизмы репрессий. Очень актуальна для России проблема политических заключенных. С каждым годом эта проблема становится все более актуальной для России, потому что с каждым годом увеличивается количество политзаключенных, эти наказания становятся беспрецедентными. Власть просто отстраняет неудобных ей людей. Украина ханлар сарайында кечірілген тамир ішлеріні тоқтатмаға чағыра. Бұқта Украина медениет назирі Евгений Нещук білдірді. Оның сөздеріне көре, анда дүния медениет мирасы йоқ етілі. Нещук айтқанына көре, ишғалжылер реставрация еріне тамир ішлеріні кечіре. ЮНЕСКО Бақшсарай тарихи медени қоруғына назирет кечірмек үшін разы олған. Бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Поспішають, бо все це роблять, щоб це було одночасно з відкриттям Кримського мосту, цієї військової дороги Таврида, яку вони зараз будують в Криму, і які пов'язані з мостом. І одночасно, коли приїдуть, мовляв, відкривати ці об'єкти правителі сучасної Росії, то до того часу і зробити такий гламурний вигляд ханському палацу. Бұсат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейін ве дайыма атырылы олына скорошкенже.
Ukraine.